muraho murawe ntagisohoka ntagisohoka ndareka kuyiguma ngo gusohoka nkagarukana ubusa aya zaza sohoka none haba yiriwe hano ntanshiga amaze gusaza akakwiruguru hano nkundaga ngo twirigwa abasaza n'abakecuru oye natwe turabyutse tubonye dukingura ariko habyukiye akabeho cyane sinokubwira ariko mwebwe nyine abasaza bazakina ngo bagenda abakecuru bagume mu ese nubageze ngo kugenda umuntu ntaba yabyutse nubwo ntaba nagiye n'amaguru kuri ya mawaza aba yasohotse ntaheruka kandi aba yagiye kare amawaza yagiye kare ninje wari usigaye hano twirwa ariko amawaza azagenda kare simpanyicara nane yubu yarabuze cyane narinje kureba ya masono yawe ari mu kukubera igitangaza none nari mfite hano nabushije za sepe yakazingana kuragira ngo iminsi si imitindi iminsi ni imitindi nabushishe mbonye nkecuye uzi nkiri umukobwa amasono nagiraga ufite amasono ntawundi ndayabona ndakubwiye ngo nakaza nkubita umusono nakwinjira gutya mu ikanisa abantu bagahunga amateraniro agahungabana nago tomera ukunta nta masono ayo masono yantarayasone nta masono kuryaga bazavuga ngo buri muntu wese biterwa n'umubiri wiwe none uyu mubiri wanje yitaye yanje ayo niyo yawe nanje azambera inabushi none usaze twari turi mu nzu hano none twari turi mu masengesho twari kudusenga turimo turasenga twavuze ngo turebe ukuntu twoba ibibazo byabaye byinshi kubera ibibazo dufite ariko ni ibibazo by'abantu bose usanze nyine nge na Gotomera twari tumaze nko kuririmba ariko ko nasubiramo ari nakandi karirimbo twonaririmba kamwe kugira nyine ngo dutegure wenda ko kajambo n'ubundi kuri iyo ugeze ahantu inabushi nubwo utari witeguye kuza gusenga ariko nugera ahantu abantu bicaye bahaye baje kunongoneza ijambo tugahusha tuzicara utegere wenda ryo gukoraho bikagukiza cyangwa ukarijanira n'undi muntu wasigaye muhira rikamukiza ariko sico cyari kintu birumvikana ariko ihangane natwe ni minota mikeya turakoza batera kukaririmba tukikira tumara inagotome ngaho bankutera agahorasi kamwe turebe ko twurire bariyo migisha nonaha kakandara bavuze ngo ideneriza ariko kura uno nuko turamubwiriragamo nta kibazo ideni rigukura mu bagabo ideni rigukura mu bagabo ideni rigukura mu bagabo ideni rigukura mu bagabo n'abagore byo bakuramo ngo ideni rigukura mu bandi ideni rigukura mu bandi ariko mugabo yararirimbye none iyo ndirimbo igiye kujyana n'umutima rigukura mu bagabo ukandabura rigukura mu bagabo ukandabura ideni rigukura mu bagabo inagotomera cyane noneho ijambo riravuga ngo inagotomera uzusa nkuwegamira mvuge ndebana nayo nabushishi yagiwega n'umushitsi ntiyararazi oya noneho ndakibazo twanahoranye nje basari ikibazo sinzango mbwirize cyane ariko ijambo ni ryarinde
Nabushishi rero turagushimiye ko uzindutse hano nubwo atari byo byari bikuzanye. Ejo bundi twarabanye mu masengesho tugirana ibihe byiza, ariko n'ubundi ntaza ashira abantu n'ukuguma bagenda baguma guhumiriza bakaguma bakareba ikirere uko kimeze. Noneho ijambo hano umutwe w'ijambo bushize twabwirije ngo kwishura ideni. Turavuga ati bwira mugenzi wawe ngo ideni. Noneho inabushishugaze hano usanga nje na Gotomera twari tugiye kuvuga ijambo. Noneho sinja kure cyane. Tugiye kubwiriza hejuru ubugingo we y'abantu bataza bishyura abandi. Umutwe w'ijambo uravuga ngo biragatsindwa, kandi biragatsindwa umuntu kuri mu ideni kunyura ruhinga akaza kugukora ku mubyimba, akaza kureba umugore washinga ngo amuheze amasono y'iribaya aje gusonesha. Bwira mugenzi wawe ngo biragatsindwa ko umuntu kuri mu ideni aza kureba amasono y'iribaya y'umugore washinga. Biragatsindwa. Hari umugore umwe wigeze gufata ideni ry'umuntu, ubona umufana ngiye kubaheza. None ngo amare gufata ideni aragenda ararirya, aho kwishura aragaruka aza kureba umugore washinga, ngo hagera aramubwira ngo naguze za oranje zitatu, ngo naringiye kuzisonesha ngo nkeneye ngo amasono yawe ngo yiribaya ryawe ngo ari ryo nje kureberaho. Abantu baragenda barabigenzura, abanditsi barandika. Icyo gitabo kiza kivuga ngo uwo muntu wari uri mu ideni nta kindi yarashaka gukora shinga mu gikomeri, agakora shinga mu gikomeri akamutoneka umuntu w'inzobe kuja mu ideni. Biragatsindwa kuba inzobe ufite ideni ry'umuntu. Biragatsindwa kugira inzara zishatse uri mu ideni ry'umuntu. Biragatsindwa kuba inzobe, gutamura umubiri ugatamuka uri mu ideni ry'umuntu. Ukagira inzara zishatse zikaba ishatse kibisi, uri mu ideni. Uzozongeraho kibisi uri mu ideni. Ariko ideni rigukura mu bagabo, ideni ikagusiga wandavuye. Umugabo yari yahishuriwe ngo ideni rigukura mu bagabo. Biragatsindwa kwambara neza ugacira uruhande gukuri mu ideni waramurereze. Biragatsindwa kujibuha uri mu ideni. Inabushe ideni kuri uyu muntu wese urifata. Umuntu wese yofata ideni. Ugafata ideni nta muntu utagira ideni. Baza banavuga ngo n'umugabo utagira ideni kuriya ntaba ari umugabo. Ariko wari ukuntu uzufata ideni muri discipline. Kurumva mukinyafu ugafata ideni muri discipline ku buryo niba ari nkanje ubereye mu ideni ukarifata ukambwira ati umufano. Kurumva inagotome kurumva inabushe ukambwira ku mufano. Ubwo n'urugero ngiye gutanga, nta muntu ngiye gutunga urutoke ntawe twari ukavuga wenda ngo ku mufano ku munsi umwe w'ukwezi kwa kwanza njyewe nzoza mfate imituri 5 y'inyama, ariko ku itariki 15 z'ukwezi kwa kwanza iyi mituri 15 nzoba nayishuye. Kurumva ni ukuvuga ngo kuva kuri no minsi 5 kugeza kuri no minsi 15 nta rubanza ruri hagati. Uyu muntu mwohura mwosangira mwokwicarana mukaganira. Ariko iyo bimaze kuva kuri no minsi 5 bikaza bikagera ku minsi 30, ukwezi kugashira, amezi 2 agashira, amezi 3 agashira, turi barikiri ideni. Ibi ngibi baza babyita ngo no kwiba. Uba wibye gahora n'igitota ku mutima, kambura ijambo mu bandi, ikagusiga
ushenjaguwe ibyo ni ideni nabishije nagutamiraga niko yabaye ubu nyine none nsigaye mvuga ijambo akaririmba akontayiri hasi akaririmba nuko yabaye tusigaye twama tujana gusa tugashorera natwe ariko nanje hari ijambo nafite ryo gushima aho bukeye oroha ndangize nafashijwe cyane oroha noneho hano uyu mugabo ngo amare gufata rino deni uno mugore noneho nta kindi kiza kibabaza kuva kuri ino minsi 5 kugeza kuri 15 ntumwishyuye kuva kuri 5 ukagenda ukamara ukwezi amezi 2 ntumwishyuye kandi si uko wabuze ifaranga niba ari umugabo uri mu ideni umugore karagura siperi buri munsi umugabo karasonesha amakoti buri munsi biragatsindwa kugura ihuzu ukazijana kwa tayiri kuzisonesha wamara umutima ukagushuka nawe ukakuzana ukakugeza ku mugore washinga ngo ari buza kureberaho amasono naure kandi utarishura inyama zashinga wenda n'urugero uko mvuze inyama ariko hari n'ibindi n'ifaranga ni ibintu byose biri nk'umuntu ideni gusa ideni ni ideni kuri iyi deni ntirigira femine ntirigira maskire ntirigira pluriel na singulier ideni ni ideni ideni ni ideni ntirigira ideni siri hungu ideni siri kobwa ideni siri saza siniri kecu ideni ni ideni rihora ni toto n'amakakama niko bazabavuga ideni ni ideni inabusha ariko hano hantu twavuze hazavuga ngo Ndagutamira hari akaririmbo yaririmbye keza cyane kavuga ngo rizari gukura mu bagabo rikagukura mu bandi zari gukura mu bagabo ideni rikakujyana maze rikagushira kuri tambarare bizari gushira kuri tambarare igukura mu bagabo ukandavura ugahura n'igitoto ku mutima igitoto ku mutima kandi ngo abantu bafite ideni kamuri ijambo mu bandi baba barakomeye bakakaye ngo bameze nk'abafite ikibazo zasumu yafira muri bo kwinangira gusanga ngo bishure ngo kandi bameze nk'agasonga gatazi ibyo ni ideni ibyo ni ideni riba barimo igicucu definition y'ideni definition y'ideni ni iyi ngiyi cyane ideni rizari gutera igishabarare ukazugenda werekeyeyo iyo uri mu muntu ideni waramurereze ukamurerega kagenda uba navuze ngo ideni nta utorifata ariko iyo uhaye umuntu ideni hari n'ubwo mubwira ngo kwishura nyuma y'amezi 2 bugingo we iri bari ideni muza muhura mugasangira nk'ibisanzwe ariko keri iyo washizemo kakantu ko kurenza none ugashaka no kumurerega ngo nzishure ejo ukwezi kugashira ubabaye umwibye none cyagihe ya definition y'ideni yo rigezaho nukuvuga ngo ideni uzugenda inyuma ukagira igishabarare werekera ukazubona uri mu ideni akuri mu bitugo iyo ni definition ya mbere icya kabiri uzugenda wabona umuntu kuri mu ideni ari kumwe n'abandi ahantu heza wari wifuza nawe kuba wicaye wahamurabukwa ukahabona nko muri desert niko biza bigenda gusa kubera ko wabonye uri ubereye mu ideni wabona ahantu heza ukahabona nko muri desert wagera nko ku nyanja ku mazi kuri piscine nahe niko muza mubyita ukahabona nko kuri desert amaso yawe ntaza kwereka iriya nyanja ntaza kwereka iriya restaurant nziza ntaza kwereka iriya hoteli nziza ntaza kwereka hariya ahantu heza abandi bahagaze kubera ideni kubera wa muntu ubereye mu ideni uzusigara umuhunga yazasha hano ugaca hano mukamera nk'imbwa nibihigwa imbwa n'ifumberi imwirenga yindi yeguka